twirega guthina president kundu gwetagwo Homa Bay tugikora governor wetagwo Gladys Wanga mutimo we Gladys Wanga akirugama uguo akinyita microphone tena onyitete akira mheshimiwa rais, sisi tunakushukuru sana kwa maana tangu dunia yumbwe Homa Bay na Wajaluo wamepata minister wa kwanza wa finance. Ni mwani dadu hau ati wamepata minister wa kwanza wa nini? Finance. Kuma mhebirede ya kiriate ithuo gikoto ikaride minister of finance igana ona no mode ota no mode kuririkana aso karauga mheshimiwa rais vile vile tunakushukuru kwa sababu PS wa interior anaitwa Raymond Omolo ametoka hapa kwetu. Kwa hivyo sasa pesa na risasi zinalala Homa Bay County. Mheshimiwa rais kubarikiwe, na sisi tunashukuru sana. Sisi kama watu wa Homa Bay tumeshukuru, na ukienda upate zingine tutafurahia. Lakini kwa sasa tumeshukuru. Na hivyo ado maana itesigana. Igere ministare mara gero thio mirugu wa Jaruo ni mudo wetu andai ni mudo wetu ba ithuĩ gĩcigo gĩkĩ gitũ gĩa gatagati BSS arĩa mararia ũrĩa niĩ ndĩraria Agĩkũyũ, Embu na Meru na 10 no tũtuĩkĩte mbũri ya rwani ĩrĩa ĩkuaga na kĩ minister arĩa maumĩte gĩcigo gĩkĩ gitũ gĩa gatagati nĩ minister mũgwanja na mũkongerero mũnene wa jeshi na mũnene wa borithi. Ici nĩ iria mũteragwo na mukero mutie thirikari mukero reke tutige ici metha-inĩ tweke atia ndimwire na haha nĩ haheragwo hĩndĩ ya itherũ na hĩndĩ kahĩndĩ kĩ na mũrega akĩrwo ndarega agĩka atia ndimwire andũ aitũ. Let us appreciate what we have. Na demwire na tado ithuĩ na courageous, we are the only people who understand the power of the president, because in this country there are only communities that have led this country. It is only the Kikuyus and the Kalenjin. Niko kana tikuo mugikuwa utatika de kalate William Ruto ekire kuliare very smart mwaka wa 2008 akiona athi gaciraga ka mundu gwitwo Raila gukinya presidency ngaguikara akenyitana na Uhuru wa Kenyatta tukiona giti 2013 ararugama na Uhuru wa Kenyatta turetha na tamucigana iki na muririkane mbere yo twari na Mwai wa Kibaki tugiathana tamucigana iki nenda kumwira andu aitu the shortest route for us back to the presidency. It is first of all ensuring William Ruto is the president in 2027. Tuitane mucemanio andu akirima turute mundu umwe wa 2032 tuthi turi Kalenjins na andu aria angi tumere inyoni twamuheire igire ona ithuĩ mutucokerie guo turore uria gwekirwo US maikirie Trump uja thaisi no rathana US maguta maria magite goro ri no atuma magire goro eti Trump atuma bare ethie etu atuma maguta maito mathie goro let us run leke turikia twarikia hau ange twiki atia ni twanyitana andu aitu icio ndikwenda gutenderia no njigwe ndamwira ni riki na murega akirwo ndarega agika atia na ndikwaria makiria ma hau no ni ni ngumuthaitha ndimwire njamba ni ndamiona ati njamba ndeka atia na ni hotaga guthoma memba ha na tando mauga ni PS wa mbere gukinya guku na maundu ma thitima ni tukurora ri na maundu ma maĩ ni tukurora ri na maundu ma barabara ni tukurora ri ndaria na president hwaĩ-inĩ ri ndimwĩre wa mũcina mũreciria atia nĩ mũgũcina na mũcina ati uguo goka gũkũ mweri 16 wa July ati gakonge igua mũcina and the winner is Neguo kana tiguo Nigia kogoro kou
Ni moko nditigiria njoke guku ni undu wa gwika switch project ino igetiga twoke switch project ino igeka twoke switch na timu yako ya REREC na KPLC simameni haraka haraka ndio tumalize hii kazi. Hawa tuwapigie makofi. Hawa tuwapigie nini? Tuko na huyu engineer mnaona kwa pande huu anaitwa Gitonga. Anaitwa nani? Gitonga. Wewe umetebu, atemwete ku. Wage na kinya kule ya denado. Mari aruga ndirari. Ndona ndebagete. Na no manya ile mwena uriku. Uyu mumateithiriria weri muheane mutinye mete mwauga mutinye mete mweke wari nigetha thitima tweke atia tuge oho engineer Gitonga hizo transformer imesemekana ni 6 zenye tunaweza fanya maximization. Next week nitawatafutia pesa hiyo, wiki nyingine muingie muanze kudesign ndio tujue ni pesa ngapi, alafu tuende kwa rais tutafute pesa nyingine ili hawa wananchi wapate nini. Nimwende kiradi kwa rais, nimwende kiradi kwa rais, nimwende bila ili watu hetane ila utawe no bado kuri ando matatu mata enake nimwende kiradi na mheshimiwa Fred Getau, nimwende kiradi na mheshimiwa Fred Getau na mheshimiwa wa Muradare ale moira eja beno anyo eto musina todie nayo. As many of that opinion say aye, as many of the contrary opinion say nay. Say aye, say aye. Leo ni waita kwa public participation. Public ni damu weda ni mwane ni damu weda ni mwane ni mwe watatu waje kaodo ni twage ya kireko ni njira ya mundu mwerie groke kule kula atuka bitu kiakigia kareko ate ni mosi ate no ate no ate no ya muradi ni kenega muri myegoku siana yereme na gayarathime bururito na ithue andu aya twaragerugeyo ni wega muno ni gucoka guku orege na rege na rege na rege. Asanteni sana, Mungu awabariki. Maito, ngade. Agania. Ni watu wa mukira. Maito wako ndio wa mukira. Haya. Nini? Wewe mtoe. Haya. Haya. Kilo ni hali hivi brother. Kamera hali. Yes, mzee tumeangalia. Good. Congratulations. Michael.
William Samoei Ruto ni mtu niketa asiye na ndukuri mundu mungi tuhe nginya office ndandi kinya no akirume president ashoke kwa office yako note muhimu hapana congratulations Bila kuthina president kundu gwetagwo Homa Bay tugikora governor wetagwo Gladys Wanga mutimo we Gladys Wanga akirugama uguo akinyita microphone tena onyitete akira mheshimiwa rais, sisi tunakushukuru sana kwa maana tangu dunia yumbwe Homa Bay na Wajaluo wamepata minister wa kwanza wa finance. Ni mwani dadu hau ati wamepata minister wa kwanza wa nini finance kuma mhedirethe yakiriate ithuo gikoto ikarire minister of finance igana ona no mode gota no mode kuririkana ajo karauga mheshimiwa rais vile vile tunakushukuru kwa sababu PS wa interior anaitwa Raymond Omolo ametoka hapa kwetu. Kwa hivyo sasa pesa na risasi zinalala Homa Bay County. Mheshimiwa rais ubarikiwe, na sisi tunashukuru sana. Sisi kama watu wa Homa Bay tumeshukuru, na ukienda upate zingine tutafurahia, lakini kwa sasa tumeshukuru. Waigwado maana itesigana igere ministare mara gero thio mirugu wa Jaruo ni mundu wetwa Ndai ni mundu wetwa Ba ithuege cigo geke gitu gia gatagati BSS aria mararia uri ni ndiraria Agikuyu Embu na Meru na 10 no tutuikete boriaro ani rekuwa anake minister aria maumete gicigo giki gitu gia gatagati ni minister mugwanja na mukongerero munene wa jeshi na munene wa borithi. Ici nĩ iria muteragwo na mukero mutire thirikari mukero reke tutige ici metha-inĩ tweke atia ndimwire na haha nĩ haheragwo hĩndĩ itherũ na hĩndĩ kahĩndĩ kĩ na mũrege akĩrwo ndarega agĩka atia reke ndimwire andũ aitũ. Let us appreciate what we have. Na demwire na tado ithuĩ na courageous, we are the only people who understand the power of the president, because in this country there are only communities that have led this country. It is only the Kikuyus and the Kalenjin. Niko kana tiku mugikuwa utatika de kalate William Ruto ekirenya kuliare very smart mwaka wa 2008 akiona athi gacira gaga ka mundu gwitwo Raila gukinya presidency ngaguikara akenyitana na Uhuru wa Kenyatta tukiona giti 2013 ararugama na Uhuru wa Kenyatta turetha na tamu cigana igiri na muririkane mbere yo twari na Mwai wa Kibaki tugiathana tamu cigana igiri nenda kumwira andu aitu the shortest route for us back to the presidency. It is first of all ensuring William Ruto is the president in 2027. Tuitane mucemanio andu a Kirima turute mundu umwe wa 2032 tuthi turi Kalenjin na andu aria angi tumere inyo ntwamuheire igire ona ithuĩ mutucokerie guo turore uria gwekirwo US maikirie Trump nja thaici no rathana US maguta maria magite goro ri no atuma magire goro eti Trump atuma bare ethie etu atuma maguta maito mathie goro let us run reke turikia hau ange tweke atia ni twanyitana andu aitu icio ndikwenda gutenderia no njigwe ndamwira ni reke na murega akirwo ndarega agika atia na ndikwaria makiria ma hau no ni ngumuthaitha ndimwire njamba ni ndamiona ati njamba ndeka atia na ni hotaga guthoma memba ha na tando mauga ni PS wa mbere gukinya guku na maundu ma thitima ni tukurora ri na maundu ma mai ni tukurora ri na maundu ma barabara ni tukurora ri
ndaria na president hwainĩ rĩ ndĩmwĩre wa mũcina mũreciria atĩa nĩ mũgũcina na mũcina nĩ mũgũcina na mũcina nĩ mũgũcina na mũcina atĩ ũguo goka gũkũ mweri 16 wa Julai atĩ gakorwo ngĩigua mũcina 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 gogo mũcina 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 gogo mũcina 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 Mosina, 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 and the winner is, and the winner is, Neguo kana tiguo, Neguo kana tiguo, Negia kogoro kou, Negia kogoro kou, Neguo moko befikiria joka goko, Nyodo wago eka switch, project yeno egetiga toke switch, project yeno egeka toke switch. Na timu yako ya REREC na KPLC simameni haraka haraka ndio tumalize hii kazi. Hawa tuwapigie makofi. Hawa tuwapigie nini? Tuko na huyu engineer mnaona kwa pande huu anaitwa Gitonga. Anaitwa nani? Gitonga. Wewe umetebu. Atemweta ku. Wage na kinya kule ya denado. Mari aruwe odrari. Ndio wana ndebagete. Na ndio manya ile mwena uriku. Uyu mumateithĩrĩria wĩrivu muheane mutinie mĩtĩ mwauga mutinie mĩtĩ mwĩke wari nigetha thitima twĩke atĩa tuge oho engineer Gitonga hizo transformer imesemekana ni 6 zenye tunaweza fanya maximization. Next week nitawatafutia pesa hiyo wiki nyingine muingie muanze kudesign ndio tujue ni pesa ngapi, alafu tuende kwa rais tutafute pesa nyingine ili hao wananchi wapate nini. Nimwende kiradi kwa rais, nimwende kiradi kwa rais, nimwende bia ili watu hetane ila utawe no bado kuri ando atigo mata na ke nimwende kiradi na mheshimiwa Fedi Getau, nimwende kiradi na mheshimiwa Fedi Getau na mheshimiwa wa Muradare ale moira eja beno yani wetu musina tudie nayo. As many of that opinion say aye, as many of the contrary opinion say nay, say aye, say aye. Leo ni waita kwa public ni damu weda ni mwane ni damu weda ni mwane ni mwa igwa tutwaje kaundu ni twage ya kireko ni njira ya mundu mwerie giroke kule kuratuka bitu kiakigia kareko ate ni mosi ate no ate no ate no ya muradi ni kenega murimye gokuri ciana yereme na ngayarathime bururi witu na ithue andu atu aragerugeyo ni wega muno ni gucoka guku orenge na renge na renge. Asanteni sana, Mungu awabariki.